Nega muno ni ndo aguthi na mbere gwikarania na ithuĩ na njira ya imwe kwa imwe kuma kiharo titaga Inoro Rushine Stadium. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Mbĩtĩka iharo-inĩ. Tabarĩra ya Mbĩtĩka iharo-inĩ ndikoragwo no team manager koragwo nayo. Acio ngethe ni athaki nginya na ndi muthaki. No we tugwĩtaga shabiki na tukana muno tugakũrĩhĩra kiharo. Ndutagio gate fee. Ũkĩingĩra kiharo gĩkĩ gĩa stadium ĩno ingĩraga andũ mashabiki makĩria ma milioni 7. Ndikaga kiharo kĩngĩ thĩinĩ wa thĩ kĩngĩingĩra ndĩ ta yothe. Nĩ kũrĩ? No gakiria Manchester United marenda gwaka. Kwa jana niweka wega, unaniweka wega na turaingira. Alisema Manchester United itachapwa 3-0 na Arsenal. Faida ya Arsenal. Do you want to retract? Kwa hana we mwaro. Ni mwaru muno na ndikwenda kwa livoro a week ago. Those are bygones. That was embarrassing. To who? Arsenal gwesiria team ya struggle, Manchester has struggle. Yes. It was embarrassing. Na I think also ndo posterity ya that derby kule mwana wangeretha anakwatio the biggest of course nekuga no awega riria turona such a result ru Arsenal ingivura Manchester munoli ni athikinya thini wa relegation really. What shall we talk about next season? How does it feel kuigwa the man of the match David Raya? Haya, embarrassment. Horo aku Super League. Wako ni mwega fiu. Wiki yakwira hana gatia. Yakwira ri njega na ngihoka waku nago ni mwega. Yakwa ni njega fiu. Nago ngamenya ukikoretwo na kiumia kiega. Akuma riga na ona nindikire mwega tugagicokeria Ngai ngatho makiria nginya ni undu wa eroreri aitu na athikiriria. Nigukoragwo hindi ciothe metereire tabarĩra ĩno ya Mbĩtĩka iharo-inĩ nigetha tukimamenyithie na njira ya kumahutiria uguo na gutema amaria maragithii na mbere thiini wa thĩ ya mathako. Na kiumia gikoretwo gikire kiega ni turonire muthenya wa ira majabi ma kiharo gya Kirigiti kura kaunti-inĩ ya Kiambu magikineanwo kuri Sports Kenya. Arugwitigira riu kiharo giki aikari ya Kiambu no makorwo magikihũthĩra hindi ciothe marakenda gwika ũguo. Nĩ area yakwa ya operation ko kigweta Kirigiti. Iyo nĩ area yakwa. It's my area of operation. Wagitigagirira ni gwagithie ku hindi ciothe kwina ngucanio. Ni ndamenya riu ringi ni gukora ringi regional leagues kana ngucanio gitiganite ringi makiheo kanya ga gwithakira kuo. Koguo ni uhoro mwega wa gwitira atondu ni kiharo turakiongererwo thiini wa gicigo gitu gya gatagati ga bururi nigetha gugithie na mbere gukiandandura nginya uthaki witu na ningi tugitanya kirikita kiaga gukahuthirwo gikimwe kia iharo cia meharĩria hindi ya Mbĩtĩka cia AFCON 2027. Koguo ni kuga Kiambu na maeneo ya Rwaka gwakorwo gugicika muno hindi ya ngucanio cia AFCON 2027 na riu no ni kuga riu nginya biashara ni kwandanduka na mbeu njithi ni guteithika ni undu wa cibarua cia hapa na pale. Koguo ni uhoro mwega ukianikite thiini wa kiumia giki. Na we wiki yakwira hana gatia mundu gwitwo Jacob ira impega muno na nirakoragwo ngiroreria muno mevaririe matimu yetu ya Harambee Stars nundu Benny Makate ntwa gwetire no aukire na akiuga ati era mwivoko no gutwara timu yetu ya Kenya thiini wa African Cup of Nations ginya World Cup kiuga ena witikio munene ati nundu very possible na ngicoka nkongeroreria muno mevaririe metu Safari Rally mwaka gutina a lot of hype. Ni gukira banini unge compare na mwakora wingi na ongiroria twaroria list ya matereva maraga kuma kule mwena wa ndesi yanja ni the top drivers ama kwa magisinda thini wa WRC twa mkondo uyu wa Kenya Safari Rally lakini thini wa the other top races na kwa guo ikiroto gikimia kiega muno no ingi kwena kisiuria nyingi irarua ikonie ivaro cietu negua mugure ario voroko ni Kirigiti Stadium na netukwa tuwe details mbeka by the way na no wagwetaga ugane your operation area koguo netukwa tugagotuma kuthi wone wekuvera tia I mean no ndukwa tukweno voro wakugaga kivaro kia thonde kwa nikia rikawega nikia vingurwa lakini after some time tukithira twacoka wavaya ringi because kuragwa tukirwa ati Harambee Stars thini wa ngucanio ya yukite matwathakara timu ya Gambia away ya Gabon tutishua katugathakira huku Kenya. Koguo this conversation ya ivaro ukoro tutera ivaro cia kwigana no irathi na mbere but the week has been good. Tweterete kuona the final squad area coach Benny Makate akorwo akigweta nundu akikure mwena wa Gambia. Thank you muno. Karibuni sana. Nina ni no ndiraikagia maitho nginya na kuria nja no ndakeni muno ni Junior Starlet na tugoka tukiaria horo wao. Uganda ni korete gutikarira muno makiria muhoro wa mubira wa maguru na riu tuonete anake tunarikana ningi aria ngire mekire na uko Tanzania riu ningi acio majitie kuhura yani gona twina future ya mubira wa maguru no ukwenda gutambiria na ke mundu gitwo mugure
Gwenda tukorwo tukiambiriria na squad ni tukigite horo wa squad ya Beni Makathi ukorwo rekerie squad kiambiriria kia mweri kia kiumia giki twakiona akigwetete squad ya athaki kihiriwe makiria ma 40 na no ukiyurie gitumi giake ukorwo akigweta athaki aingi uguo rita ria mbere na tugicothiriria thini wa squad urigi gukorwo ukirora ukona andekite mogaruruku maingi ukirigithina na aria mundu gwitwo Francis Kimanzi akoretwo akihuthira thini wa bitikere ciukite kiambiriria kia mwaka uyu na muthini wa mwaka muthiru mweri-ini wa Dithemba ugakiona ni arakigeria gwibanga na turagitanya riu ringi we akorwo we agicagura athaki ake squad yake tugitanya mogaruruku maria angihota gukorwo we agika ta coach ikiro-ini ciake matuku-ini mokite ndiciria hiatiriri na tigugutinia ndiciria hiare arorodi arona atiriri kwina athaki makorotwo makinyimo Harambee Stars na hau kabere ni makochi marariho no reke ndimahe othe kanya nigetha ndirorere ngaiga atiriri gwenda guthakirwo position ino ni muthaki muna neno muno na gonda ina kahinda karaihu ndigucia ina kahinda karaihu ga gukorwo acaritie athaki ange outside aria mana cagurwo gucio kwamba guthaka na aria marathakagwo tene kana hiu icia hiu rona atia na mugureni wa gwetega muno auga ati ni 48 players na ni coach ukorwo na only 1 week kimwe kimukitheria kwivaliria nundu wa mviroci wa Gambia koguo point yake ni validated gukorwo ati thiini wa kiumia kimwe ni wira murito muno ukiroria athaki 48 me thiini wa kambi na gukorwo ugiseto oni wa final maybe 23 ni wira murito muno at the same time no aroria na njira ngi ukiuga atiriri kwina ovoro wa CHAN yukite na maybe no korwa kienda kumenya athaki ya Kenya from the start alema gutumika thiini wa World Cup qualifiers na CHAN tondo CHAN tuga ni athaki aria makorwo me local based yani athaki aria mathaka thiini wa ligi cia bururi ino ko ni kuga bado bakwambiria tu gweterera akamona after World Cup qualifiers ringi amate thiini wa kambi bado bamwe nigetha ambe kumamenya pole pole in fact no raririe na ugati Francis Kimanzi na nike wetirwe korwa yake technical director wa Kenya ati no ramutithirie muno thiini wa gusagura squad yo ya Kenya era sagurire koguo ni kuga ndakorwo akimenya muno but no enda opportunity ya kombe kumona from the word go no ningwatarire muno na mugure uga ati ungiroria a period of 1 week ni kavinda kanini muno gakorwo kimenya athaki from ukokidini na 48 players is quite a large group of a team no kundu ngenda kugweta baguko ni uria squad ya Beni Makathi ikoretwo vugana kwena some key players ningeweta because there are so many we cannot actually get the time to talk about 48 players on the no ongiroria kwena thaki maratiro enja na kwa kwena ciuria nyingi muno ongiroria ndira kwa na kocha ureta kwa Engin Firat na kinya ana akorwa akiuma vo ni thaki Manzi yauke kwa ina goalkeeper witagwa Bino Mondi na ni goalkeeper wa Bandari FC for now in the last most internationals ningekora Kenya 1 kuma riria Matasi akoriro ngemia Namibia thakire wega muno right yes so Bino Mondi is not among the 4 goalkeepers kama gwetwo vau ando mari uria tiriri how comes no akorwa agituika faded away undu wingi ungiroria kwina goalkeeper wetagwa Ian Otieno na koretwo ku for a long time no azokua na koretwo all the time etoni Engin Firat kana maybe ni Kimanzi akorwa agikara thiini wa bench ningi ko mwana wa defense ungiroria kirenji kwina overall konie muthakita Brian Mandela as early as 2009 Brian Mandela ndo thaka thiini wa center back ya Harambee Stars tha ino no etwa ringi thiini wa timu ira ndakoretwo agito for some time now and mareulia ne approach ilikuwa natumira Batondo we have been having very good center backs in the name of Sichenje na Okumu Stanley Okumu so basically nitukwenda tuone Beni Makathi alienda gwika tena this crop of players going forward Tondo some of those names tutitagira kwa makoro magikuenja thini wa timu yo but nuzeni litaria mbere koguo nitukuva kanya gake akorwa akithaka the first match ira tuone ngega but one caution nugo wagweta ati tukorwo tukiona athaki Kenya magikirira muno in the age group teams under 20 under 18 under 17 it is a little bit worrying ndo kumakania vanini ati athaki reto under 20 mana evarino ndo wako the AFCON kule mwana wa Ivory Coast next month tigano mwetu wetu tudini wa squad hiyo asiyengi theater vemo na kwita kwa Madada wa AFC Leopards nikyo tiwe thini wa squad ino nitureuri atiriri Beni Makathi tonure siri over 2027 AFCON alenda kuthina mbere na makoreto meku for over 10 years
kana nenda kinya kwambia we introduce some new players. Coach ni araririe coach Ben Makadhi ni araririe na ni ukuigua ni aratanya muno ni na wendo munene ena pressure by the way no ginya korwo ni arami feel tondu ni ifaro ya gukirikia bereri no ginya bururi mugima ni weteretwo ni uria egukorwo gika no we akiaria na ndiki amuhoro kana ikiaria hindi ya mehariririe ma timu ya Harambee Stars ni arauga itanya riake ni gukorwo agicenjia maumirira ma timu ya Harambee Stars na gikorwo riboti yo ikiri tayari no tuthikiririe mundu gwitwo Ben Makadhi tuigwe uria arakiugire muthenya wa iyo training yake ya mbere na imwana cia Harambee Stars akure mwena wa Ulinzi Complex barabara-ini ya Lang'ata. Hopefully we can get a team ready and to go out there and fight and just bring proud to the Kenyan nation, and then we build on from there to Gabon, and then hopefully we're on a good path, on a good way to fulfill the ultimate dream, and that's salvage the group stages and hopefully that you can catch Ivory Coast at number 1. But it's going to be hard work, but I think the talent and the quality that the team have speaks for itself. So, it's just a matter of time when you get it right and things go perfect, and then I think everybody will be proud of the team that they will support, that will represent them as Kenyans. So that's what we, me and my technical team and the coaches here, that's what we want to bring to this country. We want to bring a football team that people can be proud of. Ucio ni coach wa timu ya Harambee Stars, ni coach mweru to Ben Makadhi. Andũ ngine mekumenya tondu ni agikoretwo na tumitaga kimataifa, haiba ya kimataifa tondu no akimuona ekore FC Porto amuona agithakira ni Blackburn Blackburn na avota Champions League na FC Porto mena Jose Mourinho na in fact president wa vice president wake McDonald Mariga na Inter Milan no avotire na ke Champions League na Jose Mourinho Inter Milan kogo mena itagwatia some similarities na ni acokiria giteithia ni one of the scorers ari striker munene muno wa timu ya Bafana right so na ni ateithĩtie timu ya South Africa wega muno rukugo andũ mena hope na expectation nake na nĩga atiriri gaka kahinda kega muno kari a Kenya gweterera mwonekire kurehe kiharo wakaru yo tutware kukungi mũthuri waratuterefa ndiye driver wetu leo tuguikara o cia kagi na timu cia bururi tukoru tukiariria cigie nyarari cia bururi cia rungu rwa miaka 17 aya mari timu ya mbere ya bururi gukorwo magitika ati nio matora bururi timu ya mbere thini wa bitika cia World Cup ona maikoretwo makihariria kiumia kire kingitwaragia uhoro wao maithaka tarucio Jumamothi tukiane marathi first leg Uganda ngo ndiriganiruo yes na magika wega muno maikoru makimathamba oigire mwena ucio na maikoru magicokera na muthenya wa kiumia akiharo-ini kia Nyayo koguo na riu au ni ugikithimania uguo na ritho gikimuri koguo hure kabiro wega ni urona tutigitie hanyani na marigu ko tugicoka thini wa World Cup area gukorwo mweri-ini wa kanana akorwo ndigukorwo gihitia muno kure bururi-ini wa Morocco koguo airitio mathite na mbere na ukiharireria na ndigugiciria ati hena maugururu manene mundu mutumia gwitwo Mildred Cheche gukorwo gitabarĩ thini wa squad yake tondu ni akimuheire maumirira mwega akura bururi-ini wa Uganda koguo makoretwo makiinora guku bururi-ini gutigirira muthenya wa Sunday kiharo-ini kia Nyayo mbere ya mashabiki ma mucii na ni marakiuri makiumiria na njira nene matibai ikorwo magiconora timu ya bururi tondu murata witu gwitwo Jacob Ciaragia Githweri hawa vichuna wetu wa kitaifa unabashiri vipi ni makavota nguzanio watashinda lakini kwenda caution nirenda nalilie from the word go ninegwire Kenya segema wakiuga this one is a done deal ati tondu twavotire 2-0 kule mwana wa Kampala no ngiuga ongeroria mithako mingi ya timu cia age group rimwe korwa just a small difference na ninda keni muno negwera coach ya Mildred Cheche augire ati twavota kule mwana wa Uganda lakini tutingiuga ni tuengera thini wa the next round tutagukuvota u Kenya akiuga ni urenda support jingi muno ya fans thini wa return match undu botongeroria thini wa timu ni kuga ati ero ni timu imite thini wa World Cup na kwa thini wa Africa Kenya irarua ta one of the best teams when it comes to 17 kwa Kenya Uganda ni maana kibaridi magakuthakara timu ya Kenya na ngwesiria when you play thini wa World Cup weso ka thini wa qualifiers
expectation ka ole ando bengi mareciria ni ati tukwa tugicoka kuo ringi. I think blend ya thakira makoretwo magitransit kuingira thiini wa under 20 under 18 team na rĩa makoretwo makiongererwa kuo thiini wa timu rĩa matirwo thiini wa after Dominica ni tumite timu yetu korwo ina a lot of belief ino ya Mildred Cheche. Kindu tungivoyana binyama ni kuga atiriri our girls ni makona mavewa support ni mona na gwetiria the other day that kwena kanegene ka alimu teachers makiuga ati these are our girls tumathomithagia thiini wa masukuru ngurani lakini yao kathiini wa mevaririe metu teachers are being isolated ukithira yani gutina setup ya FKF collaborate na alimu to make sure ati for example thiini wa ciana cia under 18 years under 17 taino Toneo starlets makithi thiini wa competitions international competitions the chaperone of the mwalimu we vanu ndo akwerewa their issues no they identify more with the teachers gukira andu are engi ufakutukore to then that cry from the teachers and wagatu kamigweta vati we are doing so well as FKF coverage but we need to bring them closer the teachers no wagatu cooperation no we also get these players they know mathako ma masukuru tauma twagweta marathi na betha ino tam one games inaendelea so ni kuga ati we also want to pray to pray that going forward tukonaga a lot of cooperation ya alimu na tukuru by the way it's a ni story tana ni andu muno ciana cietu cia thikura mwana wa Dominican Republic kuthaka thiini wa World Cup the other edition gutia na mwalimu wa hivyo and nitogire some really worrying reports over wa kumakia muno tukigua ati taru some of them my candidates KCSE maukire makinya huko Nairobi magicoka gutia na mundu wa kumamukira na yoka magitiganirua amoni aciri mesuri atiriri 2 days later my daughter is doing KCSE ni akia skuru atia which I think kwena mwalimu eva as part of the team it could be different but going to Sunday dakenda Nyayo Stadium tureciria atia eri tuetu mako magika wega ngorte gunaginya mitandao ini andu makirega makaihule kiharu Kenya Stadium getha mashangilie turitu tutu yes ile tuitu tumeta turitu tona ile twanini hadi tumatikiri tumeka itini na ile twanini na nikikogo gututwara riu tukiareria tuikarete hau nundu wa mbitika cia mathukuru ntori horo wa airitu acio ukoro mari mathukuru na hindi macindano ma tamu ya mbere muhura wa kwanza maragithie na mbere maya makoragwo makuruhanagia horo wa gutengera ukoro na horo uria tugago wa guikia tuhiga short put horo wa guikia matimo javelin kuri na mithako ta hockey kuna mithako ya rugby ya thaki 15 oromwe na kwina basketball gatagatika mathako mangi maragithie na mbere ni maragithie na mbere icigo-ini cia makaunti matura-ini makaunti-ini nigetha macoke maingire thiini wa icigo rwako nite gicigo gatagata ga bururi marakihanika kuria thukuru-ini wa M-Pesa Academy mwena wa Thika noru haria tukurongoreria muno makiria kuria county-ini ya Nyandarua 018 betika ici handu ha cikiharirio kuria Nyandarua ciana na mathukuru ire koraga magithii guthakira kiharo-ini kia Nyahururu kuria county-ini ya Laikipia na no undu wa githina kira turakiuga horo wa wagi wa iharo cikinyanire ikiro no horo wa bata wa kumenya thaici na muthikiriria na mwiroreri kumenya ni ati thirikari ya county ya Nyandarua thutha wa gukirirwo ni president wa ihinda riri president Dagitari Ruto horo okoro agiteitharirie hari gwaka kiaro kia Olkalau Stadium atondo horo ucio ni uthite wikururetie muno ru ha kiumbe marakiona no nginya magitigirire irabu na timu ciao na mathukuru mao ni mona gwa guthakira koguo mari na mihango ya gukorwo magithondeka iharo cia Njororoko na kira kia wakiroko kuria mwena wa Miharati county mwena wa Kibiviri constituency koguo kiu ni kimwe kia iria thirikari ya county ya Nyandarua iratanya ukorwo ni kwambiria kirabirie guthondekwo koguo ucio ni kiria muite ni muthanga ni cieto okoroga cieto atia izo cia gwaka handiko na handiko giki ni wa kirogo gikuria Gibiviri Miharati ukurukwo ciana iguthakira ni rukira hariririo ni getha riri handu ha tamu ya keri ya kinyari tugathie mwena wa Nyahururu ri Laikipia ri cukuru citu cia kinya ni mathako ma county level magoka mone gwa guthakira na makiria mwena wa andu thukuru cia mwena wa Kinangofu na kuu Miharati ona Karau no magikuruke wa gukiragia kia Karau ithio atikio kiegega Olkalau Stadium no ruto ndugitire kirandika na no kiragithi gatwo tondu ni gakiranire guthondekwo Njorogeri tutigwikara twetereirio ro uguo ni tugwibanga ni getha riu kiu ni wa kirogo alafu mundu gwitwo Kigo ni arari horo wa guthondekwo gwa kiharo kia Oljororok akura mwena wa sub county ya Oljororok ni getha tugitige thoni cia guthi guthakira county
kwene ni kwene na njira nguhi tondu riri ala ikipe nio magire kuthira Nyahururu wetiguo nya Nyandarua muthirire wa Kirogo kana no kingi wanjira Kinjororoko kia Njororoko koguo ni iragithondekwo na riu aikari magakiaria mena gucinika kuingi tondu marakenda riu nginya mihango yo nayo ikorwo igitengerio tondu thengia wa mathukuru kugunika na iharo ici ona timu akonza cia miharate cia Karau na ku ni cikota gukorwo ciena kiharo gina ga standard kega we we ici tondu ndona ona ici arera kiaro kiu akioragia atiriri ni sawa ni ugo ratwira no iko ni standard ile turari horo ona kigatho riko iko giguthakirwo mweri second term ya school games ya mibira ri muri wakana tutigakorwo tukirite goal post na terraces na tugatigirira we tondu ni werorire Talanta hele ya kwori ithiete miaka igana ithiete mirigana na no irakwo na 40%. Tondu gake haro kurani ndikora anyway I get what you say. This standard gigithakirwo mathako mathuku no menye uria quality bado ni yukanaga na nginya quality ya iharo tondu mwana nginya kugwa na injuries. Yeah right na ndiveka kuga ati nina ikuonekana tukithondeka maundu maturathondeka just ĩrĩa twakuvĩrĩria competitions wingi na raia ngeraga andu niregua gutagirikite ati Nyayo Stadium na Kasarani ĩrĩa African Cup of Nations I mean CHAN yatukire ni ya twaheo ni ateru atwakura mweri wa kanana ati speed yetu wanaga ya kwevaria nundu wa February na kwa kile kinathira it slow down so tukoria are we doing this thing just for CHAN kana nundu twakira tuna kivaro kiagirikite all the time nundu football is played all the time so ko tungiuga because that is the situation we have to know that I know tugia ati ndukwevoka uguo turerwa by the time kugera kwa time 2 games gakorwo gikiriku wala wikwega but we know where we are uguo gwetaga tondu avata muno ati rimwe talents yetu vato mavariria kuma sie underage games ni vesa maumerera maura muthaki ucio gakorwo agikara riria atuika mundu mugima na ungithakira thiini wa very rough grounds muthagira kinya ria mari kuria nje guthaka thiini wa professional football kana maybe other sports ni mari kuthaka kwa girikite onoka bako maka tondu tari no igwe turathi Morocco kiria wajira World Cup ya iritu Morocco right rore mwiritu guthakira school games rita riria cokereria qualify gwetwo timu ni ya the Starlets tondu ni no tuone talent njega na thakira kiharo kia wa Kirogo acoke toro kiharo Marrakesh kana toro kiharo Casablanca kana Rabat wode aligo kana kwa kuya kala saginya shoka haya riu nikujirite horo wa rally irajiriria weekend ni roka kuria mwana wa Naivasha na safari ndari hidio ya last year na hype nene muno na andu ni maramiaragiriria muno kaigwa andu makiuga tunaenda Vasha niki kiraria kingirita riri I think Joro it all took a very plain on this matter yes changes iliko itogeko thiini wa docket ya sports ministry thiini wa bururi wetu niko thigi affect muno murutira wa wira thiini wa VCO unge compare kana ungiringanithia murutira wa wira wa former CS Ababu na Mwamba na former CS Kipchumba Murkomen na ruya tu nake Salim Mvuria no one kwina ngurani ya murutira wa wira for example ngiroliende ya Ababu na Mwamba aina one thing he was a hype man no waraia muno voroma da kotari kwa voto wa 2017 nungi kumuona ku muno akiadia muno overall in that match kira gando we must go there so gwezi ile vera change ya murutira wa wira with our CSs tondo World Rally Championship ni muthako munene muno is a big sport in fact no wakati ukera mwirori wetu ati thini wa Africa no Kenya yoka ikorwa kibariria just one leg ya WRC top level na kwa ni kuga ati vena that change number 2 no over budgetary cuts ukorwa tukigweta mu over wa budget gukorwa igitinwo muno cia kuvariria mandu mama na kwa gikora kidogo over wa kwaririria ndu no over we WRC mwaka huu uzokete the but nitufati kwa tukira rori yetu atiriri matereva area anene muno mezekene the likes of Evans magoro meguku akina Takamoto Katsuta magoro marwa guku akina Kalero Van Pera ato ni maikaweka muno in fact as we speak igoro neturera kwati containers ya ngari cia Toyota na cia Hyundai right wori kona ni wale wenyewe wanakuja kwa kuga we may not be talking about it so much last year lakini no wala havuana in terms of the competitors turavoka kwa ine muno na niragie goro na wakaruiro kambira gati kwina kinya new stages
ya igakorwo iko cia kuongerera spectator stages kondo andu guthi ku enjoy tondu kwina ngwiciria kwina new stages igere ikuo na kinya ongeroria kinya over wa vale toko tukiambiriria traditionally we have always been starting vale KICC riu ni areto gatagatika town vale City Hall way nondu wa ku make sure that Kenya ngine magakonda kuona tukiambiriria so basically the head may have gone down lakini level ya competition no area mugure tadikana ni the first stage ya nione there are two new stages gweciria moja ni mzabibu ya kwena mzabibu ni one of the stages njeru area tetovo na kwena engi evora ya kairi kugati erori ama kwa makimira kula mwena wa Naivasha makoro makiona quite a fair spectator stages hari mundu ekwirorera na nyonaga rari ni rehaga undu cio wa andu kuka hamwe na gukena kindu tari gi village no dikana ria koragwo tari village mugathondeka handu na nikio wonaga ikiguciriria andu aingi muno no dikana tondu kuraurite kwata gukorwo ritari gutia kona rukunguru ingi gukorwo ari ndoro na ndeciria kwata gukorwo exciting ritari na gutiri mundu endaga guterari kiria ino ni ironera rimwe iria ikoragwo ciendito muno kuri matereba kana iro itu niyo hutha ni tore wonaga andu makiuga atiriri rari imwe no ende guthie ndaga age maximum points ndagera ku Miss League ya Africa tondu ni rwaginya kuriegeragira aginya athuko makenaga by the way gitu ndaga nyamu ici kona tari undu wa kawaida mugo gwokitia kona nyamu agitwarithia ngari yes na hau ugo horo wa burari andu mathuri magohoro wa course ni maugaga bura na horo ci wa gutondora na ndururi ni mamwe mamagirithia ma course iyo nigetha riria mutereba uyo ararituhirwo ri the better for them tondu ni magakiugaga uria mundu agikinyanire nigetha ukorwa ki win point cia rari ni grueling oria idito noguo ikoragwo yenda mwe na gwecire nevenya muno kundu ngwenda kuweta vau kundu wa gweta very important format ya this time round ya mwako ni njenjeva ni but tondu wethagira twambiriria the first day the third day after ile wa shakedown tugiuka super stage ile yakorwa ya I think yakorwa kuria sleeping warrior then kwena ndo very funny related which is actually very exciting at the point cia muthenya wa mwizo nigakorwa from number 1 to number 5 igitarwo muno not considering ule nderevo cia arekire thini muthenya wa mbere na wakairi because mararia what is the motivation ya matereva kuthie the last day ankoro mundu the average ya kuma the first day ndikoro toyembega wanyita tondu mbere mataraga points ya kwambiria the first day muthenya wakairi na wakadatu bali marauga all those who make the final day and get actually for safari rally ilikuwa very technical tondu Varancia na Croatia Latvia iso itinawira mungi muno but uko maugaga ati your expertise ethima na kurikia kwambiriria na kurikia the last day so marauragia ati apart from just kurikia the final day what will you be competing for kuma kauga the first 5 drivers madereva mbere 1 2 3 4 5 kwena point special magoro bakivewa cia kuongerwa thini wa the overall standings which is going to make it very exciting to miss that championship absolutely thank you hada ututwarere rugby nayo kurathia tia na by the way no ndarika hindi ngegutira ati airitu tu marathaka ga muno Lioness ndarika no gutira Lioness wakamwira no hena street cat guda kamba kuya mundu gwitwo riri gwitwo muciri araragia ya muciri ni manager wa kundu gwitwo haria ngari ciranyitithanirio cioka ciamukirwo kugathikanio akuradi ikoragwo ikirerwo after every leg kana ni ciagia githina kia engine kia andu wetagwo service park muciri ni worugamirire kura mwena wa Naivasha ni araria akiuga haria makinyitie mihango ona ureru mareharire ni undu wa reke na ni undu wa maundu maria maragiuka akiuga magakorwo meta yari by muthenya wa kiumia aiko hena ndeka no tuthikirie mundu gutwa muciri yes. Service Park by Sunday, it will be full operational and all sectors, all departments, they'll have come back now to the main HQ because Service Park, it's the nerve center of the WRC 2025. Between now and Recce, all the teams are working on the Recce cars, preparing for their crew on how and checking on how to make sure that they set the machines according to the weather and according to the new setup of the new stages.
ucio ni mundu gwitwo muciri togo wagitariria na riu ni hindi andu moka na ma spare parts mao ngari cio ciothe riu cioka hare mundu agathondeka ngari yake riu gatuika tayari guthira ri ana no maracana na ni hindi cikinyite cioka container yes na umagaki fly nigetha ugaikora ngari yaku ni yakinyire ama technician ni marutite wira wa technical ni macinyitithanitie kira kirabatie gucenjio ni gicenjetio nigetha riu makiambiriria reke ni kuga ni gwithiuruka kiria kosi kuona ri hana gugaikuruka gatia tukambata gatia maruta maceru no marakiambiriria mwambiririo-ini wa kiumia giukite we no utwarithie rari ni ndageretie tikugeria gutwara ni kugeria gukuo ni nderebo navigate hena muhire tutago tenashe gatimu na mwari ni mwari na nyina Caroline mario thini wa squad by the way ni amwe atwarithia ngari ici au guburi-ini aria makirugamagirira muhirega wa Sara na kwa giteta warembo bila makeup no matoire na Pauline Shegu othe mario thini ati muhirega muhirega wa Sara ogo hindi tuigirite haha uguo neighbor unahona haria meciekaga ati ni kambuni fulani ngigia kanya ga gutonya thiini wa ngari iyo no ni macuma marekoragwo ikiritwo ano muthi by the way for your information varia just around here equivalent makoro tenisha gatimu no gukavo na kaudo kau nige gwicokero na Pauline Shegu atakuwa anakuja hapo pia kwa hiyo no wicokerere ingi just have the feeling Shegu ni wale mwandiki wa mohoro yes riu ri ndera tuthie mashinani na gutiri kundu andu mendete mundu gwitwo tambe ujire timu yaku ya wamitaga 3K yes ikoretwo gikatu 3K we are doing well lakini nitukiite vandu twa slow down a little bit and now what ngiuga it is common knowledge at I know 3K tutina strikers yetu kidogo signings yetu tia impeka mono mweno si lakini we are so much comforted tondo erone season yetu ya mbere ino wa National Super League na kwa projection ni kuga ati by the time turenge ino wa second season ya National Super League yetu kwa tuwe vandu vega mono kuruirira nafasi ya kuingia ino wa Kenya Premier League but even what I'm more proud about 3K ni fan base that don't get within a very short time tondo ngeroria twara mechi yetu ino wa Moi Stadium Embu hiyo ni that's another Anfield for the fans alama kwa mtu mkinya kuna raia na mwezi kwa na unveiling ya Ben Makadhe raia na one of the officials wa committees ya committee ya referees in FKF akaambira kuna matches yetu maconsider kasi high risk ndo wa the number of fans in wa Kenya ambira 3K is among the top 5 Gor Mahia Shabana FC Leopards 3K is among the top 5 round were following year mashabiki wangu magera thini wa muvira wa Moi Stadium koni kuga we are building a very good product fan base educated kama no but tukoro tutuna thina when it comes to scoring in the past few matches no ni mwegu I have information that we are doing something we are scouting already by the no tusariria manager cio wa 3K yoke ha tuikare nake very well twarie uhoro cio tondu nginya kiharo mwina kio na talent mwina cio ndukogo mutige gwatia na kwina ngucanio gatete ka marafiki na Kabati Youth Kabati ni guthaka mathakire muthenya wa kiumia no wathire ni undu wa mitaratara ya wira ni kwa kiremire ni kwa remire tondu ni twagitungataga guku yari ngucanio nene muno kiria na ni ngwenda kuongerera hau isi arauga uhoro wa timu ira cina fan base nene muno bururi-ini ica ikuhe muno ni tukuongerera marafiki thiini wa squad iyo atondu na marafiki na ni timu ingi ihotete gukorwo yunganitie mashabiki kuma across the country tondu ni moka Nairobi mena mashabiki mathi gicua-ini amena mashabiki ni mathakaga kiumia kuria Kabiro-ini na Kabati metagwo the Bees wira wao ni gutatha na noguo magekire njamba cia marafiki ni makimahotire na bao imwe gwa gibugu riu Kabati weekend ino kuria Mukerenjo makorwo makinyita ugeni njamba cia Spitfire acio ni makuhaniririe muno mayo otondu urigine wa thurimo uria murugamo wa metho hana ni makuhaniririe muno iyo niyo ngucanio ngakorwo ngicũthĩrĩria muthenya wa kiumia na gutuka ngakorwo ngikimicũthĩrĩria ndirio guku ndirio gibarua na riu ukiringithania na ngucanio ingi cigaikorwo cigithie na mbere Naivasha League mundu gwitwara ng'ondo ake ni mararite muno no marandumira no irathi na mbere weekend ino kuria nyakio wadi kuria nike na Ngofu county ya Nyandarua bitika cia MCA Zakari no iragithie na mbere rodumwe na ngucanio cia FKF County League cia Nyandarua ona no iragithie na mbere rodumwe
na cia kaunti ya Murang'a ni guthii na mbere ni ndirona ngimenyithio Kagumu-ini magakorwo magithaka muthenya wa Kiumia thini wa pool tiganite cia kaunti league ya mwena wa Murang'a na orodo mwena nginya ligi cia atumia kana cia iretu ni guikorwo igithie na mbere weekend ino matura magitiganite. Taru mundu gutwo Jose Jose ni YouTube channel ito ya Inoro TV te how live na ndona mundu to Jose wa KDF Farajira Jeremy Damaris tournament kore mai mahio ward no irathi na mbere na kajira rucio gwakorwo na gucini gatete ka Maya FC magithakana Youngster FC kana FC gathakana na Namuncha FC na Goldstone FC ithake na mai mahio Police FC wena gucinege ya mashinani mundu gutwo nigetha turikiririe ni cia mashinani mundu gutwo isia na nirwa kwe mundu uratwirira arambira Muhoroni Youth to nio mavotire timu ya 3K the last match 1-0 ngera wa ground yo ya Muhoroni ni very hostile na wenu wisi ogwe na leo na merwa karibuni sana ni mahirwo kinde tago by fire itawatia kwiro karibu na moto no ni mamenyete rero watuigeka muthaki ona wathie nginya kondo hostile ni ohinga matuthaka na koma ready watiri nao karibuni sana mwena ule wi moka ni makamukora kuri akino itawatia na Moi Stadium kuri akire haya mundu gwitwo gasho gucani cia kana irathi na mbere na ni andumira gucani Kimuri FC na Wazee ndumana ni cigakora githaka rucio thaa 10 katore kiho nigetha tuthie rugby turekererie na kindu gwitwo boxing boxing ya World Boxing Championship na irathi na mbere cine gudi cia tumia tature kurathi cia tumia irathi na mbere kura bururi-ini wa Serbia na timu ya bururi gwikinyeria hwairi muthaki umwe Elizabeth Diego no urakinyete ikirika ria quarter finals acio ngi othe makoretwo mahoteirwo thini wa raundi ya mbere kana magaikitio nja na koguo ndiwe muthako wa gudi maundu ni mahanire gweta twacokire na thi thini wa uthaki wa gudi ona ukiririkana nginya mbetika cia Olympics cia mwaka muthiru akuria pale bururi-ini wa Faraja tutiahotire gukorwo tugituma squad kana athaki kumana na gukorwo tutaqualified kana tutagatite tigiti akana tuonete mweke ucio wa uthaki wa gukorwo twina timu igukorwo igetiria maruru ma timu na athaki angi gitaro-ini kia Africa nita kuroneka ta muthako wa gudi ni kana ni gucoka racoka na thi kana ni kiraria kigithini wa uthaki wa gudi no ni haroneka hena gathina atutire haria twari na tutire haria twaturaga social halls ndo cokirie na rikana taru ya Naikuru ni athiaga muno ya boxing nenge yakoragwo ha Mathare social halls icio githe iyo sawa kigenaga na igituika privatized ukithira gutina kundu kwa ndu trainera koguo ithagira boxing ira thakota muthako wa a very few koguo ndwira pool nene muno ya ndu most of the games siamba within whatever maskuru it is not the boxing is not one of them koguo ithagira watura wa those social halls withagira wina thina nene muno ya kugia na talent na gudire wirano kadene ya Tanzania yokite huko yetagwa nalika kada yangu ndio ka huko Amerika mtukazi madonga mtukazi gudire wirano no ni gucagiriria emotions muno right ndio tukerekeria ndemwe mundu ndaike mwe weekend roko na mifira ginya Premier League Arsenal versus Chelsea no London is red London is so red no wakarira rakorora ni wezeke ni oguo ana ruara ndo ingira timu yake number 14 it's not a discussion here but gwesiria Arsenal you know their big focus even wa Champions League ongeroria ni draw ya Champions League ni rekirwe na ndo mare oria teriri that to the group title ya EPL and make it the Liverpool are the champions in waiting kana kuna chance ya Arsenal weka thini wa Champions League ngira mera ngiro gatiriri nini na keni muno Real Madrid irarutire Atletico Madrid as a national fan ngire ndide muno tuthaka Real Madrid ukira kuthaka na Atletico Madrid ndo Madrid mathaka muvira uratuthaka katue as Gunners muvira yani tunaweza kuelezana mambo mawili matatu kwa uwanja you know that passing flawless football no korone ni Atletico Madrid yone timu nge bullet timu range so I'm thinking you know the pride we are London when it comes to London I mean Arsenal versus Chelsea London is red no as far as Bashiri atupiga Billy Mtungi tutapiga Billy Mtungi ndio haya
as Manchester nigacera kuria Kings Power Stadium muthaka na Leicester netha kete Leicester makiria maita matano wiki maita matagitari wiki wi mwaka uyu na yu tondu Manchester ni yake horirwo ni Arsenal ya ndia hotirwo yaumire draw maragiririo kona ginya ta United no is the spirit in you ndiko muvunga wa timu zile ndio wamenyere ugire horirwo so United I would neguma negera kichwa hakwa kogo mundu shabiki igirire mundu thete kwenda gutembeza but they may improve yero nira ragia muthako wana naona they are well improved na gucenio ya why no ikuonie bado no iratasukia Fulham and the London that could be a draw that could be a draw to Fulham ngirolira makoto bagithaka makoroto makiona ni some good qualities na coach Ange Postecoglou hapo Tottenham makoroto wena thina muno ya ngurara nyingi muno thina wa timu yake they have been struggling to maintain a first team kwa hiyo Fulham ngirolira form ya Olevuana we could be seeing something like a draw here ya mwisho Man City Brighton kuna jiji hapo ngumu sana toro ino tema sitere atene to sia de kwa kala timu ni kuvota this time round Brighton ni timu peka muno nayo kwa mundu rekira bale bashabiki ngemwira jiji haya uga horo mathama kino mathira nenda kuga thank you muno nundu wa mweke uyu ngoretwe ngioka mweno nundu wa kuwatirira nafasi ya captain Festus Lango na mbuge ni thank you muno njoke mbuge weekend ino tukora tukikule karkana ya soka final ya Carabao igakorwa Newcastle na Liverpool Sunday tukakuwa tukibado beta wadilike 3G launch ikule mwana wa Kitengela live I'll be live ngakora ni live tu na Geoffrey Mwamburi beko kupana na kushuka kwa hiyo andorema na pandikizi la mtu pande la raia kwa hiyo we invite everybody ule mkono mwana wa Kitengela na Mlolongo areas tukakuwa tu vale 3G launch but Rosio mwenye wa Saturday from the iconic kinyama madha idatu upande wa chemichemi ya ukweli tutakuwa katika michezo na burudani. Asante nawe. Rosio weko. Rosio tu kuri akwa nduka atwakorwo na mundu gwitwo Wacuri ni ori kantu tena hinda riganu nake haha yes kogo twakona na Wacuri na Jeff muriithi wa Buffalo Dats tugithi turagithio na bena kurunga cia ndati nigetha taranda na mbeũ njithi aria maramereria mata mundu gwitwo Wacuri na makĩarĩrĩria muno gukinyira ikiro iria kinyite atwakona general show wa Ithafethi thini wa kwanduka kwambĩrĩria thaa 10 nginya thaa 2 cia hwaĩ-inĩ no interview yakorwo thaa 11 nginya thinacara akoguo ndukanagitigĩrĩrwo ni mwago ucio wa kwanduka na kuria muciĩ wa Tuginotana no weekend tukirio guku tukirio kibarua na mundu ni mekwagira no tugakinya Nyayo nigetha tuone Junior Starlets makigarika thenge muno wa Karoiro ungethanire muciĩ wa Tuginotana na wathi kuria Citizen wethanie chemichemi ya ukweli tawasalimusa asante acio tuma nao ni mundu gwitwo Jacob Ishia odumwe na mundu gwitwo Super Lady Mugure wa Karoiro na hau ni otugwetire tabaraicho ya muthenya mumuthi ya bitika iharo-ini iria gwagira every Friday ithaa riria thaa 2 nginyagia thaa 3 na no yetitire ha tabaraicho ya muthenya wa muthi ya Inoro rucini ogena weekend njega ngai enda ni tukona nawe thini wa tabaraicho Inoro rucini muthenya wa Jumatatu happy weekend.